Зношу свой позирк небес, и хто ж мне допоможе? Пану моя допомога бо ён милосердний Бог. Всіх заблуканих шукає ён, прагне ласкаво обнять, вылечить раны кровью власных ран, нам вернуть життя. Хто калі пан не пробачив він, уратуватися би змог, ён же завжди пробачає і ми. Будьмо як наш Бог. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Сына кривой знішив Бог наш грех, Сын знішив смертью воскрес, Єсус наш Пан каже в серцях дух, чуй же это весь свет. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Откинь же страх и верным будь, свой клопот Богу доверь, надея им воёну воскрес, Иисус Пан живей. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Зношу свой позирк небес, и хто ж мне допоможе? Пану моя допомога бо ён милосердний Бог. Всіх заблуканих шукає ён, прагне ласкаво обнять, вылечить раны кровью власных ран, нам вернуть життя. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познають. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність
Сына кривёй знішив Бог наш грех, Сын знішив смертью воскрос, Єзус наш Пан каже в серцях дух, чуй же гэта весь свет. Буду щасливая, милосердная, потому что сами милосердность познаю. Буду счастливая, милосердная, потому что сами милосердность познаю. Откинь же страх неверный путь, свой клопот Богу доверь, надеял им Бою воскрес, Иисус Он живей. Буду счастливая, милосердная, потому что сами милосердность познаю. 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 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Похваленный Иисус Христос. Кожний год на початку місяця ліпеня з розних кутков нашої країни, з великих городов, із маленьких вёсок, а так само з-за мяжи до Буцлава прибывают верники, каб поклониться и ушановать Маті Божию, якую наш народ спрадвеку шанаваў у гэтым цудоўным абразе. Вельмі вялікае значэнне ў перажыванні буцлаўскіх урачыстасцяў у нацыянальным санктуарыі маюць пілігрымкі, якія з'яўляюцца знакам таго, што на Беларусі Бог жыве і што любоў да Найсвяцейшай Панны Марыі усё больш і больш умацоўваецца у сэрцах і душах нашых людзей. Буцлаўская урачыстасць у гэтым 2016 годзе мае асаблівае значэнне для ўсіх нас. У першую чаргу таму, што разам з усім паўсюдным касцёлам мы перажываем надзвычайны год Божай міласэрнасці. І ў гэтай юбілейнай святыні нашай архідыецэзіі, праходзячы праз браму Божай міласэрнасці, мы жадаем спазнаць сапраўдную міласэрнасць Айца і ўцелаўляць яе у нашу штодзённасць. Па-другое, Касцёл каталіцкі на Беларусі дзякуе Богу за 25 год аднаўлення яго структур, а таксама і ўстанаўленне новых. А па-трэцяе, у гэтых днях буцлаўскага фэсту, асаблівым чынам пад кіраўніцтвам папскага пасланніка, кардынала Кшыштафа Шонбарна, мы будзем дзякаваць Богу за сярэбраны юбілей нашай умілаванай Мінска-Магілёўскай мітраполіі, а таксама і яе мітрапалітаў,
святой памяти кардинала Казіміра Свёнтка, сапраўднага сведка веры і цяперашняга мітрапаліта, арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча першага, пасля 60 гадоў біскупа, які адраджаў з руін наш каталіцкі касцёл і сёння працягвае быць нястомным апосталам Хрыста у нашай краіне. Дазвольце мне ад імя мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, які ў гэты момант суправаджае дастойнага госця папскага пасланніка, прывітаць усіх вас, сабраных тут, каля гэтага буцлаўскага алтара. Асаблівым чынам вітаю яго эксцэленцыю арцыбіскупа мітрапаліта Віленскага Гінтараса Грушаса, які ўзначальвае гэтую святую імшу і прамовіць да нас Божае Слова. Ваша прысутнасць, эксцэленцыя, сёння не выпадковая, бо гістарычна мы калісьці належалі да Віленскай архідыецэзіі, і яе пастыры былі таксама і нашымі духоўнымі правадырамі. Eccellenza, da tutto il cuore, al nome del nostro metropolita Tadeusz Kondrusiewicz e da tutti noi qui presenti, vorrei darle benvenuto e dire un grazie perché lei ha accettato di venire qua quando noi celebriamo il 25esimo della fondazione della nostra metropolia di Minsk e Mogilev. La sua presenza è molto significativa perché come arcivescovo metropolita di Vilnius lei è un segno che anche noi storicamente abbiamo appartenuto all'arcidiocesi di Vilnius e i pastori dell'arcidiocesi di Vilnius sono stati i nostri pastori, le nostre guide spirituali. Per questo la celebrazione di questa Eucaristia e la sua parola per noi sono molto importanti. Si sente come suo fra i suoi, come uno di noi. Вітаю таксама усіх ієрархаў каталіцкага касцёла ў Беларусі, біскупа Пінскага Антонія Дзям'янку і ўсіх пілігрымаў з Пінскай дыяцэзіі. Вельмі сардэчна вітаю біскупа Віцебскага Олега і ўсіх пілігрымаў Віцебскай дыяцэзіі. Вітаю архімандрыта Сергея Гаіка, кіраўніка грэка-каталіцкай царквы і ўсіх пілігрымаў грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі. Вітаю таксама духавенства, святароў, кансекраваных асоб, сясцёр, дыяканаў, клерыкаў, асабліва тых, хто арганізоўваў, кіраваў і крочыў да Маці Божай, як пілігрым, разам са сваімі вернікамі. Вітаю таксама прадстаўнікоў праваслаўнай царквы і дзяржаўнай улады. Вітаю вас, дарагія пілігрымы, і цешуся, што вы шчасліва дашлі, не гледзячы на балючыя мазалі, скалечаныя ногі, пазначаныя спякотай вашыя рукі і твар. Няхай кожны з вас ужо на гэтай святой імшы ахвяруе свае інтэнцыі Богу праз рукі Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Божай Буцлаўскай, і адчуе сапраўдную асалоду і задавальненне. Ад імя мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча прашу арцыбіскупа Гінтараса Грушаса узначаліць гэтую найсвяцейшую ахвяру для ўсіх пілігрымаў і скіраваць да нас сваё слова. Добрай малітвы усім нам.
Agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Споведаюся Богу Всемогутному, Духом Словом, грешного забывания. Моя вина, моя великая вина, там доброжелательно здесь, за Панна Мария, пусти сами молодых святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за меня, да Пана Бога наша. Miseriatur nostri, omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Oremus. Concedi nos famulos tuos quesimus, Domine Deus, perpetuamentis et corporis sanctitate gauderi, et gloriosa Beata Mariae, semper Virginis intercessione, ad presenti liberari tristitia et eterna per frui letitia. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui vivere et regnat in unitate Deus in saecula saeculorum. Amen.
Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, тріумфуй, Ізраїль, веселися і радуйся ад усяго серця, дочка Єрусалима. Адмянив Пан присуд над тобою, прогнав ворога твоего. Пан, король Израиля, посярод тебе, ужо больш не убачиш зла. У той день скажуть Єрусалиму, не бойся, и Сиону, няхай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сярод тебе, могутный, ён збавить. Буде вельми радоваться тебе, узрушаны у любови своей. Буде тешиться тобою у веселости, як у святочный день. Я заберу от тебе нядолю, каб не было больш на тебе сорому. Гэта Слово Божие. Погляди, дочка, послухай и схили свое вухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай и схили свое вухо. Забудь народ свой, дом твой гайца. Король прагне твоей пригожости, бо он твой пан, поклонися ему. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Полне слави виходить дочка короля, одіння її вишита золотом. У вишитим одінні ведуть її до короля. За йою дівчати сябровки її уваходять до його. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Ведуть їх з радостю і в захопленні. Уваходять яни в королевський палац. Замість тайцов твоїх будуть твої сини. Ти установиш їх володарами по всій землі. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, любовь не криводушная, майте ненависть до зла, горнитесь до добра, любите один одного братнею любовью, опередживайте один одного у ветривости, у рупливости не слабните, духом полымнейте, служите Пану, тешьтеся надеей, во утиску будьте терпливые, у молитве тривалые, у потребах святых берите удел, дбайте про гостинность, благословляйте тых, кто переследуя вас, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Будьте одномысленны поміж собою, не мудруйте празмерно, але наследуйте покорно. Гэта Слово Божие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з
Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшалася ў горную краіну, у горад Юды, і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверыла, што споўніцца сказанае ёй панам». І сказала Марыя: «Велічае душа моя пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам. Скінуў магутных з трону і ўзвысіў пакорных. Добром голодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі». І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слова Пана. Chwała Chrystu. Dear young people, my brother bishops, priests, pilgrims who have come to Our Lady from different parts of Belarus, welcome to Budzlaw. During Дорогая молодь, пілігрими, які прийшли до Божої Матці з різних кутків Білорусі, сердечно вітаю вас у Буцлаві. During this year of mercy, I come from the city of Our Lady of the Gates of Dawn, Mother of Mercy, to the Madonna of Budzlaw, patroness of Belarus, to join you in prayers of thanksgiving for the many graces we have all received from her, and supplication for our personal needs, the needs of the Church, and those of the entire world. These two special images of Our Lady are but two testimonies of how the Mother of God constantly strives to bring us safely to the fulfillment of the promises her Son has given us. She is not only the Mother of God, she is the Mother of the Church, she is our Mother. And as our Mother, she teaches and forms us in the true way of life. She watches over us and intercedes for us. She empowers us with the tools that we need to succeed in life. У гэты год міласэрнасці
Я прыехаў з горада Маці Божай Вастрабрамскай, Маці міласэрнасці, да Буцлаўскай Мадонны, апякункі Беларусі, каб далучыцца да вас у малітвах удзячнасці за многія ласкі, якія мы атрымалі ад яе, і ў малітвах просьбаў аб нашых асабістых патрэбах, патрэбах касцёла і ўсяго свету. Гэтыя два цудоўныя абразы Маці Божай з'яўляюцца двума сведчаннямі таго, як Багародзіца заўжды імкнецца апекавацца намі, пакуль не споўняцца абяцанні, якія яе сын даў нам. Яна не толькі маці Бога, яна маці касцёла, яна наша маці. І як наша маці, яна вучыць нас з першых сваіх дзён вучыцца, паўтараючы за бацькамі. Гэтак мы вучымся гаварыць і ўзаемадзейнічаць з іншымі людзьмі. Аднак часам, нават імкнучыся да добра, мы робім памылкі. Вось гісторыя маладога мужчыны Боба, які меў добрае пачуццё гумару і яшчэ лысіну. Аднойчы ўвечары Боб з жонкаю вырашылі павячэрыць у рэстаране. Яны нанялі няньку, каб тая паапекавалася іх малымі дзецьмі. Калі бацькі сышлі, нянька натрапіла на нейкую цікавую перадачу на тэлебачанні і не вельмі уважліва сачыла за дзецьмі. Маленькі Пітер знайшоў бацькоўскую электрабрытву і выгаліў шырокую дарожку, сапраўдную узлётна-пасадачную паласу акурат пасярэдзіне ўласнай галавы. Прыйшоўшы дадому, Боб разгневаўся. Ён закрычаў: «Пітер, я казаў табе ніколі не гуляць з маёю электрабрытваю. Я цябе так адлупцую, што ніколі не забудзешся». Ён ужо збіраўся ўзяцца за пакаранне, але Пітер глянуў на яго знізу ўверх і сказаў: «Пачакай, паглядзі на сястру». Боб распавядаў, што яны з жонкаю былі ў жаху, калі зайшлі ў іншы пакой і ўбачылі сваю 4гадовую дачку з цалкам паголеную галавою. Яна была падобная да нованароджанага зайчаняткі, якое яшчэ не абрасло поўсцю. Вось цяпер Боб быў проста ў шаленстве. Ён схапіў Пітера і закрычаў: «Ну зараз ты ў мяне атрымаеш». Ён ужо замахнуўся, каб ударыць малога, але Пітер паглядзеў на яго поўнымі слёз вачыма і сказаў: «Татачка, мы ж проста вельмі хацелі быць да цябе падобнымі». Гэтак адзін маленькі хлопчык пазбег лупцоўкі, а замест яе атрымаў моцныя абдымкі і словы бацькоўскага павучэння. Богаўцелаўленне павінна быць для нас не толькі метадам, які выбраў Бог, каб выбавіць нас, але і жывым прыкладам шляху, якім мы павінны ісці, каб змагчы стаць святымі і атрымаць збаўленне. Бог аддае нам сябе як узор таго, як павінен жыць чалавек. Ён настойліва запрашае нас паўтараць за ім, чыніць па яго прыкладзе. Евангеллі даюць не толькі спажыву для нашага інтэлекту, але і канкрэтныя прыклады таго, як трэба жыць. Каб быць міласэрнымі як Айцец, адпаведна з дэвізам гэтага юбілейнага года, мы можам зрабіць першы крок, вучачыся быць міласэрнымі як маці, паўтараючы яе ўчынкі і яе лад жыцця. Праз Марыю Бог даў нам ружанец як спосаб часта і глыбока сузіраць зямное жыццё Езуса і Марыі, каб, разважаючы над іх учынкамі і спосабам мыслення, мы перанялі іх і практыкавалі ва ўласным штодзённым жыцці. Такім чынам, мы бачым, як гэтыя два інструменты, Евангелле і ружанец, павінны быць выкарыстаныя разам і разам павінны весці нас да святасці. У таямніцах ружанца Марыя дапамагае нам убачыць яе адносіны з Богам, Айцом, Сынам і Духам Святым, каб, сузіраючы гэтыя адносіны і разважаючы над імі, мы маглі як мага лепш здзяйсняць іх у сваім жыцці. Для прыкладу, звернемся да радасных таямніцаў, паколькі Евангелле, якое мы толькі што пачулі, дапамагае глыбока зразумець іх.
звеставанне паказвае нам, як важна заставацца адкрытымі, каб пачуць, як Бог звяртаецца да нас у малітоўным жыцці. Як важна быць гатовымі прыняць уласнае пакліканне, якое Ён вызначыў для нас, і дазволіць Духу Святому ўвайсці ў нашае жыццё і перамяніць яго. Адведзены святой Альжбеты паказваюць нам, што мы пакліканыя несці іншым людзям Езуса, які жыве ў нас, служачы сваім жыццём адно аднаму і чынячы міласэрнасць. Нараджэнне заклікае нас уцелавіць Езуса ў свеце. Менавіта гэта робіць Касцёл, і мы, як частка Касцёла, павінны далучыцца да гэтага па меры магчымасці. Ахвяраванне Пана нагадвае нам, што ўсё, чым мы ёсць, і што мы маем, належыць Богу, і што нам неабходна аддаць Яму тое, чым Ён адарыў нас на Яго хвалу. Знаходжанне Езуса ў святыні вучыць нас, што выконваць свой абавязак значыць заўжды сутыкацца з цяжкасцямі, і нягледзячы на гэта, мы павінны даверыцца Богу, каб Ён вёў нас на шляху абавязкаў нашага паклікання. Далей ружанец вядзе нас праз свае разважанні, і мы знаходзімся разам з Марыяй пад крыжам Хрыста. Мы радуемся разам з ёю ў васкрасенню і перажываем спасланне Святога Духа. Нарэшце, яна рыхтуе нас да прабывання з ёю і яе сынам у нябёсах. Марыя, нашая маці, не толькі дае нам прыклад, каб вучыцца, каб паўтараць за ёю. Яна дае нам сілы для гэтага праз сваё нястомнае заступніцтва і абарону. Яна дае нам магчымасць усвядоміць, што нам патрэбная яе падтрымка, і дае нам патрэбныя здольнасці, каб мы заклікалі яе заступніцтва і перамагалі цяжкасці, з якімі мы сутыкаемся. На працягу стагоддзяў, з таго часу, як Марыя ўпершыню перадала ружанцовую малітву святому Дамініку, ружанец з'яўляецца яе найлепшым інструментам, каб змагацца з сіламі зла і абараняць сваіх дзяцей, каб абараняць ад еретычных вучэнняў у сярэднія вякі, ахоўваць Еўропу ад атакі мусульманаў у бітве пад Лепанто, калі ўсеагульная малітва ружанца стала галоўнай зброяй, якая прынесла перамогу, каб пра свае шматлікія аб'яўленні, такія як у Люрце, аздараўляць вялікае мноства сваіх дзяцей. На пачатку мінулага стагоддзя Марыя аб'явілася ў Фаціме, настойліва просячы нас маліцца на ружанцы, каб абараніць грамадства і народы ад надыходзячага зла, якое пагражае не толькі Касцёлу, але і існаванню многіх народаў. Святы айцец Піо сваім жыццём і навучаннем паказаў моц ружанцовай малітвы ў змаганні са злым духам, асабліва тады, калі ён чыніць напады на жыццё асобных людзей. Айцец Піо выкарыстоўваў ружанец як важную зброю ў духоўнай барацьбе і выратаваў шмат людзей, молячыся за іх і вучачы маліцца на ружанцы. Нарэшце, падчас аб'яўленняў, якія ў мінулым стагоддзі адбываліся ў Вільні, Езус выкарыстаў тую самую прыладу, ружанец, каб навучыць святую Фаўстыну новай малітве, вяночку да Божай міласэрнасці. Гэтая малітва вядзе нас наўпрост да Хрыстовага крыжа, калі мы звяртаемся да яго збаўчай ахвяры і непасрэдна робіць тое, што дасягаецца Хрыстом, Эўхарыстыяй і пакаяннем у сакраментальнай форме. Вяночак укладае ў рукі і вусны кожнага верніка сілы, каб прасіць аб ласцы яго міласэрнасці. Мы разам з благаслаўлёнай маці становімся ля падножжа крыжа і просім, каб моц смерці ў васкрасенні Езуса выратавала нас і ўвесь свет. As we celebrate the year of mercy, and as we celebrate the 25th anniversary of the founding of the ecclesiastical province of Minsk-Mogilevsk, and as we prepare to celebrate next year the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady of Fatima, let us ask the Lord, through the intercession of the Blessed Mother of Vodslav,
for the grace to imitate their lives through an ever-deepening meditation of the lives of Jesus and Mary, and to become experts in using the great weapon of the Rosary, so that evil, which tries to enslave us in sin and take our attention away from God, be defeated in our own lives, in our communities, and throughout the world, and that all peoples may experience fully the freedom of being children of God. Адзначаючы год міласэрнасці і 25-ю гадавіну ўтварэння мінска-магілёўскай мітраполіі, а таксама рыхтуючыся ў наступным годзе адзначыць 100-ю гадавіну аб'яўлення ў Маці Божай Фацімскай, шчыра папросім Пана Бога праз заступніцтва Буцлаўскай Багародзіцы даць нам ласку наследаваць жыццё Езуса і Марыі, усё глыбей сузіраць іх жыццё, каб стаць экспертамі ў карыстанні магутнай зброі ружанца, перамагаючы зло, якое імкнецца зняволіць нас грахом і адцягнуць нашу увагу ад Бога, і перамагаючы зло ў нашым жыцці, у нашых супольнасцях і ва ўсім свеце, каб усе народы ў паўнаце адчулі свабоду быць дзецьмі Божымі. Амен. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Божай Буцлаўскай, узнясём да нашага Айца ў небе пакорныя малітвы і просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб для ўсяго свету ён быў знакам няспыннай Божай апекі над людзьмі. Пане, просим Тебе. Kyrie, Kyrie, eleison.
молимся за пастырей христианского народа, дабы они, по примеру Богородицы, всегда были исполнены желания служить Богу и людям. Пане, просим Тебя. Módlmy się za wszystkie matki, aby Boże błogosławieństwo i ludzkie wsparcie pomogły im w wychowaniu dzieci. Panie, prosim Ciebie. Молімся за пілігримаў, якія наведваюць буслаўскі санктуарый, каб Дух Святы умацоўваў іх у трывалай малітве. Panie, prosim Ciebie. Let us pray to the Lord for all who have died, that they may attain the fullness of life in the kingdom of heaven. Panie, prosim Ciebie. Молимся за ўсіх нас, каб мы пад апекай Маці Божай Буцлаўскай жылі жыццём нашага настаўніка і пана. Panie, prosim Ciebie. Божа, выслухай наши молитвы, учини, каб мы, праз заступніцтва беззаганнай Марыі, умелі сваім жыццём удзельнічаць у Тваім спрадвечным плане збаўлення праз Христа, Пана нашага. Твоя.
Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Пан Бог, Айцец усемагутны. Suscipe quesimus Domine preces populi Tui, cum oblietionibus hostiarum, ut intercedent Beata Maria Filii Tui Genetrice, nullius sit iritum votum, nullius sit vacua postulatio, per Christum Dominum nostrum. Amen. Domus vobiscum, Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Domino, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. vere dignum et justum est, ecum et salutare in omnium sanctorum provectu te mirabilem confiteri, et potissimum Beate Virginis Maria memorium recolentes, clementium tuum ipsius grato magnificare preconio. Vere namque in omnes terre finis magna fecisti, a quam in saecula prorogasti misericordia largitatem, cum ancella tua humilitatem aspiant, per eam dedisti humanae salutis auctorem filum tuum Iesum Christum Dominum nostrum, per quem maestatis tuum adorat et cercis angelorum ante conspectum tuum in eternitatem letitium, con quibus ad nostras voces ut admitti iubes deprecamur socia exultatione dicentes. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesimus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntari traderetur, accepet panem et gratias agens fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, eterem gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eternis testamenti, qui pro vobis e pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Гэта вялікая таямніца веры. Обещай
resigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quae nos dignus abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae Tua tuto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostra Francisco et Episcopo nostra Taddeo et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in persecutionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrorum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi ad saecula plecuerunt, eterna vita mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Quesimus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia Tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et a omni perturbationi securi expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relicare et coniare in dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caelum agni vocati sunt. Пане, я не вартий, каб ти увійшов. Рихтуємося до прийняття Святої Комунії. Зараз служба порядку зробить проходи, як святари могли до кожного дойти. Хто приступає до Святої Комунії, коли ласка, зложите руки на груді в вигляді крижа, як святар мог бачити, що ви готові прийняти Святую Комунію.
Oremus. Sumentes Domine celesti sacramenta, quesimus clementium tuum, ut qui de Beate Virginis Maria commemorationis laetamur, e justum Virginis imitatione, redemptionis nostre mysterio digni veliamus famulari. Per Christum Dominum nostrum. Знов дарогі пілігрима прывялі нас у Буцлаў. Такую радасць, як падчас гэтай імшы мы будзем адчуваць у небе. Час прадставіць розныя пілігрымкі, якія прыйшлі пешшу, прыехалі на ровары, на матацыклах. Вітаем пілігрымаў з Віцебскай дыяцэзіі. Разам з ксяндзом Крыштафам Ямкіна 6 дзён, 130 кілометраў, 53 чалавекі, 24 раз мёры Буцлаў! Другий раз ксяндзом Вячеславом Пяленком 5 дзён, 150 кілометраў, 64 чалавекі. Полацк, Буцлаў. Разом з айцом Уладзімірам Шыдлоўскім 26 раз, 7 дзён, 160 кілометраў, 100 чалавек. Браслаў, Буцлаў. Ксяндзом Іваном Кароткіным 13 раз, 2 дні, 60 кілометраў, 200 чалавек. Глыбокае Буцлаў! С ксяндзом Юрыем Вількам 10 раз, 2 дні, 72 кілометры, 70 чалавек. Агульнадаканальная пілігрымка Варапаева паставы, Буцлаў! На роварах з сястрою нашай 3 раз, 4 дні, 265 кілометраў, 14 чалавек. Віцебск, Буцлаў! З айцом Томашем Міка 22 раз, 8 дзён, 290 кілометраў, 74 чалавекі. Віцебск, Буцлаў! Вітаем пілігрымаў з Гродзенскай дыяцэзіі. З айцом Казіміжам Муравскім 6 раз, 7 дзён, 151 кілометр, 109 чалавек. Гудагай, Буцлаў! Павлом Шарвіцкім 6 дзён, 5 раз, 105 кілометраў, 150 чалавек. Сальзіанская пілігрымка Смаргонь, Буцлаў! З ксяндзом Уладзіславам Сурвіла. З ксяндзом Уладзіславам Сурвіла, танцуючы, 9 дзён, 250 кілометраў, другі раз,
115 человек. Лида Буцлау. Вітаем пілігримаў з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Зайцом Бернардом Радзікам 3 дні, 63 кілометры, 21 раз, 210 чалавек. Нарадж Буцлау! С ксяндзом Юзефом Серпейко 3 дни, 63 километры, 13 раз, 129 человек. Вилейка Буцлау! С ксяндзом Константином Монашко 23 раз, 4 дни, 125 километров, 86 человек. Марыянская пілігримка Жодзіна Буцлау! Упершыню. Першы раз. 5 дзён, 79 километров, 131 человек. Скаутская пілігримка Свір Буцлау! С ксяндзом Андреем Сиповичем 1 день, 207 человек, 58 семей. Семейная пілігримка до Буцлава. Вітаем вас! Тринадцатый раз, 5 дзён, 135 человек, 135 километров, 85 человек. Рако Буцлау! Один день таксама прайшлі 16 чалавек з супольнасці каштоўная пярліна Крывічы Буцлау. — 4500 километров. С Польши и Литвы до нас приехало 14 байкеров. Зайцом Виталием Юркевичем. Юбилейная пилигримка. 25 раз, 4 дни, 100 километров, 349 человек. Молодечно, Буцлау! Ксяндзом Владиславом Завольнюком. Толькі на воде. 4 дни, 126 километров. 11 раз, 47 человек.
Пакаянная пілігримка Мінск-Буцлаў. Таксама 24 чалавекі з Мінска прыехалі на роварах. Вітаем вас! Разам з ксяндзом Дмітрыем Дубовікам 5 дзён, 126 кілометраў, 26 раз, 272 удзельнікі. Мінск-Буцлаў! Вітаем пілігримаў з Пінскай дыяцэзіі. Зайцом Янушам Пулітам 5 дзён, 408 кілометраў. Трэці раз прыехалі на роварах 9 чалавек з Пружанаў. Вітаем вас! Только лишь орлы покоряют дали. С ксяндзом Павлом Рутьманом 9 дзён, 293 километры, 23 раз, 201 удельник. Баранович и Буцлаў. Самая великая пилигримка Молодеченская. Браво! Столько энергии! Ай-яй-яй! На Беларуси Бог! На Беларуси Бог! На Беларуси Бог! Бо інакше вас не успокоить. Столько энергии, то еще раз. Зараз технічні моменти, коли ласка, послухайте. О 20-й годині відбудеться акафіст у виконанні хору Греко-католицької церкви. У 20:30 Марійні нешпари, у 21:30 рахунок сумлення, у 22:30 музична постанова «Год милосердности», у 23:30 процесія з копією образа Маті Божої Буцлаўскай. А поўначы святая імша. Нагадваем про магчымасць споведзі, святароў запрашаем служыць в сакраменце споведзі. Тут за палявым алтаром ёсць месцы прыгатаваныя. Таксама для нас у Буцлаве сёння прыгатаваны моладзевая місія «Чыстае сэрца» частуе кавай, айцы-палацінцы частуюць печывам, айцы-капуцыны частуюць кавай. Моладзевая місія квасом частуе. Каритас частуе нас. Каритас нас частуе солодкой ватой. И там одразу палатка міждыцізяльнай вышэйшай духовной семінарии у Пінскі, якая знаходится. Кто записывается у Буцлаве, той одразу ідзе на другі курс и без экзаменов. Это был, конечно, жарт. Тому, калі ласка, проведите этот час с Богом, знайдите час на молитву, на споведь и на то, как добро побавиться и здоровыми вернуться домой, духовно и физично. Дякую. Дазвольце і мне пасля гэтых радасных прадстаўленняў усіх пілігрымак, пілігрымаў і груп
выказаць словы падзякі ў першую чаргу Пану Богу і Найсвяцейшай Панне Марыі, Маці Буцлаўскай, за гэтае эўхарыстычнае спатканне, на якое у юбілейны год Божай міласэрнасці і 25годдзе нашай мітраполіі яна нас усіх тут сабрала. Дзякую яго эксцэленцыі арцыбіскупу мітрапаліту Вільнюскаму Гінтарасу Грушасу за удзел у нашай юбілейнай урачыстасці, за тое, што узначаліў гэтую святую імшу і прамовіў да нас Божае Слова. Асабліва за гэты прыгожы прыклад, дзе дзеці, жадаючы быць падобнымі да свайго бацькі, агалілі валасы. Таксама і мы жадаем быць падобныя да нашага айца, а гэта значыць быць міласэрнымі, як міласэрным ёсць наш айцец. Дзякую эксцэленцыі за гэтую навуку быць міласэрнымі і за тое, што нагадаў нам, як важна цаніць малітву на ружанцы і пра малітву да Божай міласэрнасці на вяночку. Eccellenza, vorrei dal nome del nostro metropolita arcivescovo Tadeusz dirle grazie perché lei ha accettato di venire qua dalla Lituania a presiedere questa Eucaristia e a rivolgere a noi la sua parola. Soprattutto grazie per questo esempio dove lei ha mostrato che per essere simile al Padre i bambini hanno tagliato i capelli, così anche noi vogliamo essere vicini al nostro Padre, cioè essere misericordiosi come misericordioso è Lui. E soprattutto per il ricordo di questa bella preghiera alla Madonna, il rosario e anche la coroncina alle misericordie divino. Le auguriamo anche di sentirsi bene tra di noi e che Maria Santissima, Madre di Buclav, anche a lei, alla sua arcidiocesi, a tutti i fedeli dona le copiose grazie per andare avanti nel servizio come pastore. Хочу щиро подякувати усім ієрархам Римо-католицького костела і греко-католицького костела в Білорусі за супольную молитву. Слово подяки керую святарам, консекрованим особам, братам і сестрам, дияконам, клерикам. Особливо дякую айцу Кусташу, айцу Віктору і усім братам Бернардинам провінції Михайла Арханьола за те, що так сердечно нас прийняли і за пригожее приготування юбілейних урочистостей. Дякую. Дякую хору з парафії Вілейка. Якія сваім прыгожым спевам дапамагалі нам узносіць малітвы да Бога. Дзякую таксама усім скаутам і службе парадку, якія праз увесь час нашых урачыстасцяў будуць пра яе дбаць. Дзякую усім вам, браты і сёстры, вам, дарагія пілігрымы з розных куткоў нашай краіны і не толькі, рознага ўзросту і стану, з нашай Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі, якія прыбылі, каб адзначаць нашу юбілейную урачыстасць 25годдзя. Дзякую пілігрымам з Гродзенскай дыецэзіі. Дзякую пілігрымам з Пінскай дыецэзіі. Пілігрымам Віцебскай дыецэзіі. Дякую таксама пілігрымам грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі. Слаба было чуваць, яшчэ раз паўтару, што дзякую пілігрымам Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі. Дзякую ўсім вам за вашае сведчанне і за вашу жывую веру.
Няхай кожны з нас, дзякуючы спатканню з міласэрным айцом і яго найсвяцейшай маці, яшчэ больш наблізіцца да крыніцы збаўлення і верніцца ў сваё асяроддзе адноўленым і ўмацаваным. А наш касцёл, касцёл каталіцкі на Беларусі, няхай і надалей развіваецца, квітнее і цешыцца сапраўднай свабодай, каб весці ўсіх людзей без выключэння, асабліва дзяцей і моладзь, да жыцця паводле Евангелля на моцным фундаменце, якім ёсць Бог. Бо на Беларусі Бог жыве. Цяпер прашу яго эксцэленцыю арцыбіскупа Гінтараса Грушаса на завяршэнне святой імшы удзяліць нам усім пастырскае благаслаўленне, а вас запрашаю на працэсію з абразом Маці Божай і на святую імшу, падчас якой ужо будзе прысутнічаць асаблівы госць, пасланнік святога айца, кардынал Крыштаф Шонборн. Dominus vobiscum. И с Духом Твоим. Sit nomen Domini benedictum. Цяпер і навекі. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Які стварыў неба і зямлю. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ідіть у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
Слава Ісусу Христу! Христу, паводле уже долгой традиции, начинаем акафист до Матери Божией. Акафист – это гимн подяки Богу за утепление Иисуса Христа с Девы Марии. Уже традиcyjna, jak raz w ten moment, chcemy uszanować Maci naszego Zbawiciela, jak było skazane w ramkach Świętej Mszy, Maci Cerkwi i Maci naszą. To malitwa, jaką modlimy się my, grekokatoliki, jaką modlą się koniecznie nasze prawosławne braty. Błogosławione władarstwa Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Могутная водарка. Kniaś anioły był wysłany z nieba skazać Bogorodicy, raduj się, obaczywszy, jak Ty, Gospodzie, przyjął Cię, ładjaje, kali jeszcze nie ścig bezcielesnych upiagonych słował, i on sumiał się i skrzyknął. Raduj się, podziękuj się Tobie, raduj się, raduj się, bo prosia bez nie prokлял. Радуйся, узряться спасения Адама, радуйся,
неосяжная вышиня холмов людских, радуйся, глубиня непроникальная нам отляганя, радуйся, постаду ладара, радуйся, носьбитка того, кто носит усё, радуйся, зорко козыркует солнце зазяло, радуйся, луне Божьего тела меня, радуйся, образ тебе обновляется все створение, радуйся, образ тебе поклоняемся, Творцы, радуйся, Дева Матерь. Wiedaючи swoje czyste i dziewotstwa świętego śmiało odkazuje Gabrielu, dziwnymi, ciężkimi dla wspaniacia dla duszy mojej zdająca słowy Twoje, что это ты кажешь мне про народжение дитя, без семя зачатого и кричишь Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хочешь познать непознавальное, дева сказала анёлу, скажи мне, як може сын родиться от девы, а то и отказ со страхом ускликнул. Радуйся, удельница тайны всепровиду Божьего, радуйся, вера в то, что состоится тайным, радуйся, початок чудов Христовых, радуйся, исполнение научения Ягоны, радуйся, лестница небесная, по якой Бог зашел, радуйся, мостики вези людей до неба, радуйся, воздух шматголосный анёл, радуйся, плач переможенных бесов, радуйся, бо ты в невыказный способ народишь светло, радуйся, бо ты не объявила тайницы никому, радуйся, вышедшая за мудростью сих ученых, радуйся, за рамкой, что светляет розумы верных, радуйся, Дева Матерь. Сила Всевышнего оценила тады безвинную, и она зачала, и он явил доброплодное в лоне ей, быть сомнивую, уродливую для всех, что жадают жать избавления, кричут Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Маючи в лоне своим Бога, дева поспешила до Альжбеты, сын, якой в лоне почувши привитание, устешився, узворухнулся, быцем хотел славить Богородицу песнею. Радуйся, Галинка невядального куста, радуйся, на выток несиротного плоду, радуйся, бо ты взрастила человеколюбного земля роба, радуйся, бо ты народила садовника життя нашого, радуйся,
процветание. Радуйся, бо ты рихтуешься в поколении душа. Радуйся, духмяный пах молитвы. Радуйся, очищение всякого свету. Радуйся, Божия свободливость для людей. Радуйся, отвага для смертных звертаться до Бога. Радуйся, Дева Матерь. Праведный язык сумел всех глядящий на тебе, безвинно испокусившуюся ниже в твоем дьявольстве. Коли ж я доведався, что это сталося през Духа Святого, воскликну Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пастухи почули голосы аньолов, які славили престия Христа у теле, і побегли до Його, як до пастира, убачивши, як он бицем беззаганне ягньо спочивав на руках Марії, уславили її, кличучи. Радуйся, Маті ягня і пастира, радуйся, двор статку духовних овечок, радуйся, ты, что прогоняешь необычных зверов, радуйся, ключ до райской брамы, радуйся, Бог тебе все небесное свечница темных, радуйся, вот тебе земля и небо разом пьют, радуйся, безвокальный голос апостола, радуйся, непереможная отвага мученика, радуйся, непохитная основа веры, радуйся, светлое объявление ласки, радуйся, Бог красивый пекло опустела, радуйся, бо дякуючи тобі ми обранулись в славу, радуйся, Дева Матерь. Освятляла їм шлях до могутного володара, і яни, знайшовши недосяжного, ускликнули Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сыны халдейские убачили на руках девы того, кто рукою своею людей створив, разумели, что ён владар, хоть и приняв вигляд слуги, яны поспешили ушановать его подарунками и ускликнули благословенной. Радуйся, Матери заходной зорки, радуйся, світанок таємного дня, радуйся, бо ти потушила огонь води, радуйся, просвітлення посвячених у тайні сутройстві, радуйся, бо ты человека ненавистника позбавила мосты, радуйся, бо ты объявила нам Господа Христа человека любца, радуйся, бо ты выбавила нас от идолослужения, радуйся, бо ты рятуешь нас твоим
поклонение огню. Радуйся, вызволение от полымя грешных домов. Радуйся, наставница и приклад чистини для верных. Радуйся, радостью всех народов. Радуйся, Дева Матерь. Мудрецы вернулись в Вавилон богоносными снами, сповняючи пророцтво Твое, проповедали Тебе, як Христа, и яны покинули бездумного Ирода, як пустослова, что не умел пять. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Избавителю просветлил Египет светлом правды и развеял темру маны. Идолы ягоны не узмозе устоять перед Твоей силой упали, а люди, выбавленные от их, уславили Богородицу. Радуйся, поправление людей, радуйся, упадок греха, радуйся, вот и перемогла силу маны, радуйся, вот и выкрыла лжу идола поклонства, радуйся, Гора, что подобила духовного фараона, радуйся, скала, с якой тече вода для тых, что жадаю життя, радуйся, огненный слух, что осветляет шлях для тых, что в темры, радуйся, покрывай свету больше широкое за небо, радуйся, еже, что заменила манну, радуйся, случка святой радости, радуйся, оляцаная земля, радуйся, крыница, з якої тяче мед і молоко, радуйся, Дева Матерь. На Самёна, якому настав час сойсти з гэтага зманлівага свету, принесли Тебе, як дитятка, але ён спознал Тебе досконалого Бога, и девячися с Твоей невыказной мудрости воскликнул Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Творця з'явився і показав нам створенням своїм новий твор, і он вийшов з безсеменного лоня Деви, заховавши яє непорушною, каб ми, бачивши гетий цудо, славили яє. Радуйся, квітка неотверлості, радуйся, венець устриманості, радуйся, світлим образу воскресення, радуйся, приклад життя ангельського, радуйся, дерева солодко плодне, з якого вірний кормяться, радуйся, кусту тіні листя, якого многі знаходять припинно, радуйся, бо ти народила праведника, ти що злодій, радуйся, бо ти носила во лоні викупителя полонных, радуйся, умилостивление праведного судьи, радуйся, пробачение многих грехов,
заблуждение, отдалимся от свету и перенесемся думкою на небо. Вось навышейший Бог з'явився на землі як чоловік, каб узнять до небесної вишини тих, що кличуть Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Неумещальное слово было полностью присутное на землі, не покинувши небо. Бо гэта было не перемяшчэнне, але Божая спагада, што нарадзілася ад дзевы, якая прыняла Бога і пачула такое ўсхваленне. Радуйся, умяшальне невмяшального Бога, радуйся, брама святой Таїниці, радуйся, збентеженість неверних, радуйся, несумненне слово верных, радуйся, святая колесница того, кто садись на Херовима, радуйся, славное селище того, кто спочивает на Серафима, радуйся, бо ты з'єднала супраслеглое, радуйся, бо ты сполучила дьявольство и материнство, радуйся, бо при себе наш грех был откупленный, радуйся, бо при себе рай был очиненный, радуйся, ключ Христового володарства, радуйся, надея вечных доброта, радуйся, Дева Матерь. Усе анёлы здивилися, угледевши величие теловления Твоего. Недоступный Бог, Ты стався доступным для людей. Жив серед их і чув, як яни ускликаються, Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шматсловные красомовцы мокнут, быцем рыбы перед Тобою, Богородица. И я ныне узмозі розтлумачить, як сталася маті, заставшися дєвою. Ми ж дівятіща этой тайні з верою кличам. Радуйся, сходиша мудрости Божией, радуйся, скарбница Ягоного кровіту, радуйся, бо Ты показуєш мне мудрость мудрых, радуйся, бо Ты в ученых безмовными чинишь, радуйся, бо Ты допытливых у замешания приводишь, радуйся, бо Ты смущаешь смокнуть сказочника, радуйся, бо Ты разбурила разважание отца, радуйся, бо Ты наполняешь сети рыбаков, радуйся, бо Ты ратуешь людей с лывения ведания, радуйся, бо Ты просветляешь усіх ведаю, радуйся, корабельня Ты, что жадаю избавления, радуйся, пристанище для тих, що пливуть по морі життя, радуйся, Дева Матерь. Творца усього пришел з власной воли на свет, как збавить Его,
Бог и пастырь, он зеле сидели на овечек своих, як человек, покликавши подобное подобным, як Бог, и он почув, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Богородица, Дева, Ты оборонная стена для девов, и всех, кто прибегает до Тебе, Творца неба и земли, пригожив Тебе, поселившийся во лоне Твоим усячистая, и научивши нас кликать. Радуйся, стол для Господа, радуйся, брама избавления, радуйся, початок духовного отращения, радуйся, крыница Божьей милосердности, радуйся, бо Ты обновила народженых у гробу, радуйся, бо Ты неразумных до розуму приводишь, радуйся, бо Ты скришила того, кто развещает думки, радуйся, бо Ты народила всех видавших синей, радуйся, веселье покой духовного шлюбу, радуйся, бо Ты з'єднала вірних з Господом, радуйся, ласкаве згадавальниця Дево, радуйся, надійне умниця святих душах, радуйся, Дева Матерь. Усіх песнях замало, каб належно уславить безліч ласков Твоїх. Коли благодару святий наших песнях було, як пясчинок на березі мора, то й гета, як ніщо у поравнанні з тим, що Ти учинив для нас, які кличемо Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы бачим святую Деву, чтобы цем ясный светоч светит им, что у цемри, запаливший духовный огонь, она приводит у всех познание Бога и просветляя разум, делях этого славим я ей пеем. Радуйся, правління бачного духовного сходства, радуйся, блистані незаходного святла, радуйся, маланка, что осветляет души наши, радуйся, храм страшный для ворога, радуйся, заранка, что просвещает великое святло, радуйся, крыница, з якої зашишма струменная рака, радуйся, прообраз очищального кросту, радуйся, бо Ти одимаєш огиду греху, радуйся, вода, что обмывает сумление, радуйся, чаша полная радости, радуйся, от Христовой духмяности, радуйся, оживление тайной радости, радуйся, Дева Матерь. Каб дать вызволение от старых долгов, той, кто спочивает долги всех людей, сам зайшов до тих, що дійшли от ягоної ласки,
разорвавшись под вечной вины, и он почитал почувать всех. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Sławim Twoje macierzyństwo i oddaję chwałę Tobie, Bogorodica, jak oduchwalonej świątyni, bo u Twoim łonie posielił się Gospod, jaki trzymają siostrę swoją ręce. I ona świecił i usławił Ciebie i nauczył nas pijać Tobie. Радуйся, селища Бога слава, радуйся, вышедшая за святое святых, радуйся, кивот позолоченный духом, радуйся, невышерная скарбница життя, радуйся, шмат каштовный венец добрых ладаров, радуйся, похвала побожных святоров, радуйся, непорочный столб церкви, радуйся, неизнищальная стена володарства, радуйся, Бог от себе всех перемоги взносится, радуйся, но тобою вороги перемогаются, радуйся, лекарка тела моего, радуйся, избавление души моей, радуйся, Дева Мать. Wszechwalna Maciś, Ty narodziła Słowa Święciejsze za wszystkich świętych, przyjmij a nasze modlitwy, wybała do wszelkich biedów i wyzwala od bólu, wszech mukał tych, sztopiają Tobie. Alleluja. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Всехвальная Матерь, что народила Слово Святейшее за всех святых, прими эти наши молитвы, выбав до всяких бедов, и вызволь от будущих мук от их, что пьют Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Всехвальная Мать, что народила Слово, святейшее за всех святых, прими эти наши молитвы, выбавь от всяких бедов и вызволь от будущих мук от их, что поют Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Zmiłuj się nad nami, Boża, powodle Twojej wielkiej miłosierności. Molim się Tobie, poczuj nas i zmiłuj się. Господи, zmiłuj się. Jeszcze molim się za świętego Ojca naszego, suświetnego biskupa Franciszka Papu Rzymskiego i wszystkich naszych hierarchów i wszystkich w Chryście bratów naszych. Господи, zmiłuj się. Jeszcze molim się za Bogom ścierażoną i kraju naszą Białoruś i uwieść białoruski naród, za stojkość u wiery, mужność u wypróbowaniach i wierność swoim narodu wszystkich nas. Господи, zmiłuj się, Господи, zmiłuj się, Господи, zmiłuj się. Jeszcze molim się za sługę Bożych u wszystkich pielgrzymów, jakie przychodzą tu szanować ikonu Bogorodicy, kab dobry, miłosierny Bóg nawiedał ich i darował im spokojne życie, zdrowie, pośpiechu każdej dobrej sprawie i odpuścił im się ich nieprawiny wolny, a mież wolny ja. Господи, zmiłuj się, Господи, zmiłuj się, Господи, zmiłuj się. Wysłuchaj
Помиловай нас, Боже, Збавителю наш, надія всіх, хто живуть на землі, і тих, що далеко на морі, і будь справедливий до нас, грешних, і змилуйся над нами, бо Ти милосердний, чоловіколюбний Бог, і Тобі славу даєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки віков. Мудрость Найсвятая Богородица, вибав нас. Господи, пошанися, хай любимо, і без поравнання ми славне за Серафимов, что заховавшися водство родила Бога Слова, ясная Богородица, Тебе мы звеличали. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ісу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Владико, благослови. Христос, правдивий Бог наш, молитвами всячистої своєї Матері, якою тут ушануваємо у Буцлавському образі, і святого святомученика Язафата, архиепископа Полоцкого, і всіх святих, хай змилується над нами, збавить нас, бо Он добрий чоловіка любить. Dziękuję choru, od jakiego czekają jeszcze koniecznie akcjonistin. Na koniec dziękuję Wam za sumiestną modlitwę. My mamy jeszcze w ramach ogólnej programy liturgii 2 godziny na 3. Koniecznie wkluczajcie się w te momenty, jakie Wam bliskie do serca. Na koniec świętej mszy w 12 godzin na 3, w 24, kardynał Schönborn передаст nam, grekokatolikom, relikwii świętego Jozafata, czaska jagonej archierejskiej Wopratki. Ja Wam mówię to wszystko z wielką radością, a uszanować te relikwii będzie możliwe w Połocku na koniec naszej grekokatolickiej pielgrzymki z 12 do 17. My przechodzimy jak raz szlak świętego Jozafata z Witebska w Połock, poniesiemy te relikwie w tej pielgrzymce i uszanujemy ich pośla na zakończenie na święta 17 lipnia. Informacje про все это możecie w naszym kiosku, w naszej pałacy znaleźć. Haj Was Gospod błogosławić. Sława Jezu Chrystu. Akcjonistin. Akcjonistin, sali posmagari zisketin Theotoko, Ina ima Christo